Ndabasuhuje ari nako mbaha ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri mwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye muri ku migabane igiye itandukanye iri kuri uyu mubumbe duherereyeho ndavuga iyi si ya rurema. Nk'uko bisanzwe rero mbahaye ikaze kuri Afri News Time muri aka kanya, ni Byamungu muri kumwe nawe ugiye kuba abatambagiza tumanuka twerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku biri kugenda bihabera n'ibihavugwa muri rusange muri politike hose turagenda twinjiramo. Ni ugusubiranamo kwa koalisiyo tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya, tuvuga ngo M23 ihungabanije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku buryo kuri ubu ariyo ngingo tugiye kuba tuganiraho. Amakuru ari kujya hanze aravuga ko icyo bita Wazalendo bari mu mitwe igiye itandukanye ndetse na FDLR bashaka kuba bakwihuza bakarwanya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese bihatse iki ku mutwe wa FDLR? Ariko kandi byaba byatewe n'iki ku mbanzirizamushinga yasinywe ku masezerano yabaye i Doha? Ni amasezerano yego, ni amasezerano y'imbanzirizamushinga agamije gutegura ibiganiro hagati ya M23 AFC ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo byose rero turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, kandi turaje tugaruke ku biri kubera muri axe cyangwa se mu byerekezo bigiye bitandukanye biyoborwa na M23 cyangwa se ubutaka M23 yabashe kuba yabohoza ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki kiri kuberamo? Ni bande bagwishije ishyano? Ariko nta bandi, ni babandi bagiye bipenyeza bo ku ruhande rwa FDLR ndetse na Wazalendo bagiye bavuga bati twe ntituzava muri ibyerekezo birimo y'amashyamba, ariko kuri ubu bari gusenga Imana bati iyaba twabonaga aho twapfumurira ubundi tukava muri ibi byerekezo M23 irimo, kuko ni M23 ikomeje gukora ama operation yo kubahigira hasi no hejuru, gupfa no gukira. Ngibyo byose ibyo tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Kambashimire kuri mwebwe mwakoze subscribe, muri abantu b'abagabo, kandi namwe kuri mwe mutarayikora, nyamara kuyikora ntacyo bihombya megabyte zawe, ntacyo bihombya ku mutungo ufite muri telefone rwose, nta na kimwe. Rero wabyondaho ubundi tukamanukana gatanu kuri gatanu utabanje kuba washakisha ese Afri News Time nayibona gute uko duteretseho inkuru, ubundi tukaba twibanire gatanu kuri gatanu ubona notification ikwereka ko tugejejeho amakuru yacu. Mu nkundire rero twerekeze kuri aya makuru akomeye y'ubutasi bwagiye ahagaragara ku gushaka kwihuza, ku mugambi wo kwihuza wa Wazalendo ndetse na FDLR. Abangaba bagahindukira bagatera guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatewe n'iki se uku gusubiranamo kw'iyi koalisiyo? Byose rero turaje tubibazanire gatanu kuri gatanu. Ni inama yabereye mu mashyamba ya za Kirembwe ahuza bamwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR nabo mu mitwe igiye itandukanye yibumbiye muri ziriya za Maimai Kabido, za Maimai ariko zibarirwa muri Wazalendo. Bakaba bashaka kuba bakubita guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bihatse iki? Ukwihuza kwabo kwaturutse kuki? Amakuru atugeraho aravuga ko nyamara iyi mitwe yabashe kuba yakora inama, ubundi narabyanzura ngo ikaba itegereje ko mu kwatsa urusasu kwayo, bategereje ko mu matariki yagenwe cyangwa se mu byabanje kuba byasinywa i Doha mu minsi ishize hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23, ku matariki yagenwe yo kuzasubukuraho ibiganiro ndetse bikazazamo
gize guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko icyifuzwa na ndetse cyari ukuba hazamo perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, akaba ari we uza nk'umuntu ufata icyemezo kuri ibi biganiro kuba ari umukuru w'igihugu. Hanyuma rero iyi mitwe ari FDLR n'iyi Wazalendo bihuje ngo bakaba bategereje icyo guverinoma cyangwa se intumwa ya guverinoma izaza ihagarariye Felix Antoine Tshisekedi muri ibyo biganiro, ngo yaba Felix Antoine Tshisekedi cyangwa se iyi ntumwa mu gihe icyo ari cyo cyose baba bemeje ko iriya mbanzirizamushinga bagomba yasinyweho bagomba kuba bakurikiza ibyayo, ngo basanze harimo ubugambanyi. Ku ruhande rero rwa Wazalendo bavuze bati ubu bugambanyi bumaze iminsi, aho byageze muri iyi minsi igisirikare kiri gukorera ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo cy'Ababirigi, hanyuma kikavuga ko kidashaka Abazalendo muri iyi ntambara Repubulika na Demokarasi ya Kongo ihanganyemo na AFCM 23. Ibi twagiye tubigarukaho tubabwira n'uburyo bari bageneye amadolari asa naho ari ayo guha Abazalendo bemeye gusubira mu ngo zabo bakayifashisha. Uvira twabibabwiye n'amatariki igihe bayaherewe aya madolari, ntabwo tugiye kuba twabigarukaho. Hanyuma rero ku ruhande rwa Wazalendo ngo bavuze bati ubu ni ubugambanyi, hamwe noneho no ku ruhande rwa FDLR bati ibingibi haba intumwa dutegereje ko izoherezwa na Felix Antoine Tshisekedi, cyangwa se haba Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba yakwitabira ibi biganiro, nta bindi bizaba biganisha ku guhiga FDLR ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Byakubitiranaho n'ibyo ngibyo bya Wazalendo, bamwe ku buryo twababwiye uburyo bamwe bigumiye bomekeye ishyamba, bavuga bati nta buryo aho twari dutuye twagiye twufata amahene y'abaturage, inka z'abaturage, ibiki byose, twizeye ko guverinoma dukorera ari guverinoma izaduha ijambo, kugeza mpaka none iratwihindutse. Nta buryo rero twasubira muri ako gace, kandi abenshi dukomoka mu bice M23 yagize gutya irigarurira, bati rero nta buryo twasubirayo kuko twaba dusubiye mu byago, bahitamo kugana iyi shyamba. Aba rero hamwe na FDLR bakaba bavuze bati aho kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi niba ananiwe uru rugamba azageze aho adutanga duhigwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo natwe tugiye gukora iyi politike cyangwa se iyi je politike iri military tactical, hanyuma twihuze ubundi tuvukemo umutwe urwanya guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ku buryo natwe tuzajya mu mishyikirano na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hanyuma ibyo gushakisha FDLR ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bisa naho birangiriye aho ngaho, kuko ntaho izaba isa naho iherereye. Ibi rero byagiye binavugwa kenshi muri iyi ntambara ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nyamara bavuga bati umutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa uriya mutwe nawo wiyunze cyangwa se wajoyininze ukaba umwe muri iyi mitwe ya Wazalendo. Turavuga umutwe witwa Nyatura. Iyi Nyatura iyo ugiye gukurikirana amateka yayo, na n'ubundi usanga ari FDLR yagize gutya yigabamo igice, iravuga iti twebwe twiyite Nyatura, by'umwihariko hajyemo urubyiruko rw'abavuka kuri FDLR bavukiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribo biyita Abanyatura cyangwa se Abanyekongo bo mu mutwe wa Nyatura, ariko bagamije kugira ngo nyirizina FDLR barimo bazwi nibahigwa, ahubwo Nyatura izasigare na n'ubundi nyuma yaho izagaragaze ko
hari undi mutwe wavutse w'Abanyarwanda bahejejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba gutaha mu gihugu cyababyaye bakoresheje imbunda. Rero Nyatura na FDL ntaho bitaniye, akaba ari bo abenshi bongeye kuba bakwihuza kugira ngo barwanye Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi cyangwa se guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haze kuba izina ry'umutwe wa FDL wazimirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntuzongere kuba wavugwa, dore ko amakuru agera kuri Afri News Time avuga ko mu byo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yakwitabira ibiganiro ku giti cye cyangwa se yakoherezayo intumwa, ngo ko hagiye kuba hahaguruka imitwe myinshi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igasa naho itemera ko M23 ariyo yajya mu biganiro gusa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ko hari n'indi mitwe ishobora kuzagaragaza ibibazo byayo hanyuma bose bakajya mu biganiro bicaye ku meza amwe, bityo rero n'uyu mutwe ukazaza muri iyo mitwe. Ntabwo turamenya izina ry'uyu mutwe, ushobora kuba wahindura ukazitwa, hanyuma ngo nawo ukazaza mu biganiro gushyikirana na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitaba ibyo uyu mutwe nawo ngo ugakomeza ingufu za gisirikare ubundi ugahangana na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga ko uyu mutwe igihe waba ugiye mu mirwano na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahambere uri bubanze kuba wakwigarurira n'ikibuga cy'indege cya Kirembwe. Iki kibuga cy'indege cya Kirembwe giherereye muri Kivu y'Amajyepfo, ni buriya si muri teritwari ya Mwenga, atari muri teritwari ya Mwenga, ni muri teritwari ya Fizi, akaba ariho iki kibuga cy'indege giherereye. Hanyuma hakaba hari n'undi mutwe bari kumwe cyangwa se wa mutwe n'ubundi uzagabamo igice kimwe kigaturuka muri Warikare kikaza guhura n'iki cyo muri Kirembwe, bakaza kuba bahurira aho bita Shabunda kugira ngo basunike guverinoma, basa naho basunika berekeza kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba mubyibuka mu makuru yacu yatambutse mu mishe yashize, twababwiye ko hari amakuru yatugezeho avuga ko nyamara hari ingabo zo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigumuye ahangaha mu gace ka Kabambari. Aka ni agace n'ubundi kari mu majyepfo ya Fizi, zigumuye zigana iy'ishyamba. Na n'ubundi mu gukomeza gukurikirana ayo makuru, bisa naho amakuru atugeraho ari kuganisha ko ari abangaba ba FDLR bari gushaka kuza ahangaha Kirembwe bafatikanyije n'izo Nyatura kugira ngo bihuze barwanye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saha gusa Kabambari twari twababwiye ko hari ukuvugwa ku kwigumura kwabo kuri koalisiyo ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe naho bita Nyemba. Ahangaha naho ni mu bice bigana hafi na za Karemi, naho hari abandi bari bigumuye, ariko uko amakuru ari kugenda atugeraho birasa naho ari abangaba ba Wazalendo ndetse na Nyatura basaga na Prito, abangaba ba FDLR ndetse na Nyatura bari bigumiye muri ibyo bice bashaka kuba baza gukorera inama ahangaha muri iki gice cya Kirembwe kugira ngo babashe kuba bazafata byihuse iki kibuga cy'indege cya Kirembwe, abandi baturuke za Warikare bagana Shabunda, bose baze guhurira muri Shabunda, ubundi bakubite guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubira izo za Nyemba za Kabambari, basa nabo kuramo Karemi ndetse
bave Karemi berekeze no mu bindi bice bigiye bitandukanye, basa naho ngo babungira uriya mugezi wa Fleuve Congo. Nguko uko bihagaze rero hagati ya coalition iri ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho ibintu bitameze neza rwose, aho kugeza ubu ngubu bisa naho Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuzayobora iki gihugu bizamugora cyane. Reka na n'ubundi bimugore nta wundi wabyiteye, kuko iyo aza kuba yarafashe umugambi wo kurwana na M23 akoresheje ingabo ze bwite, ntacyo kugeza uyu munsi ibi bibazo biri kugenda bivuka by'indi mitwe ibishaka kumurwanya, nta kibazo yari buhure nacyo. Ariko kuba yarafashe akavagari ibihumbi amamiliyoni y'intwaro akayakwiza mu baturage ariwo Wazalendo, akafashisha FDLR na n'ubundi azi ko FDLR kuyitsimbura we ku giti cye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bidashoboka. Ibi byose rero ni akaga agomba kuba yakwirengera, cyangwa se ni ikindi kibazo atigeze asuzuma ko gishobora kuba cyavuka mu gihe icyo ari cyo cyose yaba atanesheje M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ntabwo yigeze areba uyu mutego ko ibyo ari kuba yavuga ko bigiye kumugirira akamaro, ahubwo ko ari byo bizamuzanira ibindi bibazo. Kuri ubu rero bikaba bivugwa ko igihe icyo ari cyo cyose yaba atangiye imishyikirano iganisha ku gushyigana amahoro, ku kuzana amahoro hagati ya M23 hamwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abo banyatura bose, abo ba FDLR bose, nk'uko tubibabwiye, batangiye kuba bacura imigambi yo kuremamo umutwe wo kurwanya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nabo ubwabo niko bagiye kuba babigenza, ubundi bise n'ibivugwa ngo ak'umuntu yari yikoreye niko kamutuye hasi. Turavuga Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi wavuze ati ibibazo by'Abazalendo, ibibazo bya FDLR nemeye kubyikorera, ubundi ntibaze bankorera akazi, ahubwo bakaba bagiye kumukoraho akazi nyirizina. Nanone nyuma y'uko tubabwiye ko ku ruhande ruyoborwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigizwemo uruhare n'Ububiligi bushaka gukomezana n'ubundi gukingira ikibaba umutwe wa FDLR. Ibi nabyo twari twabibabwiye ko barimo bashaka gukora ama operation, turavuga Ububiligi ndetse na FDLR mu mashyamba, bagahiga abanyarwanda bagizwe ingwate mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bagizwe ingwate na FDLR kugira ngo ikomeze kugira ibitirire bavuga ko hari abanyarwanda babujijwe gutaha mu gihugu cy'iwabo. Ibi ngibi rero twe twabasobanuriye uburyo Ububiligi buri kubona ko abari kugenda bafatwa bose bari koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abageze mu Rwanda bagahamagara abasigaye muri ayo mashyamba bati nyamara mwareba uburyo mwacika ubundi mukaza mu gihugu cy'ababyaye. Twababwiye ko rero barimo ari Ububiligi na FDLR ndetse na FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yewe n'u Burundi. Ariko ubu Burundi nibagiye kubabwira ko bwa deployinze Shabunda. Ingabo z'u Burundi nazo za deployinze muri biriya bice nababwiraga za Shabunda. Ariko nanone iyi nkuru nyikoze nka bya bindi bya ya nkuru y'umwana ngo igenda isubira inyuma. Iyi ngingo na n'ubundi nyibukijwe nuko nari mvuze aba Barundi na n'ubundi bari muri iyi diru n'Ububiligi, ndaza kuba nyigarukaho. Uburundi bwa deployinze muri Shabunda, nabwo ubu Burundi nyuma y'uko aya makuru atugezeho
ni ukuvuga rero n'u Burundi nabwo bufite intasi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bari babimenye ko izo za Nyatura na za FDLR bari gushaka kwihuza kugira ngo bagabe ibitero ku ruhande rugenzurwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turavuga FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahise bafata ingabo ziri hafi muri batayo irengaho, baberekeza muri Shabunda mu rwego rwo gutera ingabo mu bitugu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu gihe cyo kuba aba ba FDLR na Nyatura bihuje bagaba ibitero bigamije gukuramo za Karemi, bigamije gukuramo ibyo bice bigiye bitandukanye twababwiye, hanyuma aba Barundi babashe kuba bahangana n'aba ba FDLR n'izi Nyatura bihuje mu rwego rwo gukingira ikibaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se gukingira ikibaba Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ntakomeze kugenda ahura n'ibibazo adashoboye kuba yakemura cyangwa se yakwikorera by'intambara. Nicyo cyabajyanye hariya muri Shabunda aba Barundi. N'ubundi amakuru akatugeraho avuga ko nubwo bagiyeyo na n'ubundi byihutirwa mu gupfubiriza uyu mugambi wa FDLR na Nyatura, na n'ubundi ngo hari agateganyo ko kuba igihe ibiganiro muri kuriya kwezi kwa munane nibwo bazasubira i Doha, ingingo bagaragaje mu gateganyo zaba zitumvikanyweho ngo bari guteganya ko M23 yakongera ikatsa umuriro. Bati noneho bazasange gusa naho twakoze urukuta, babashe kuba batarenga hariya muri biriya bice barimo, ngo bagende bakuremo za Uvira ku buryo byatuma bagera za Karemi, ku buryo batuma baza kuba bafata biriya bice bya za Shabunda, bashaka kuba bajya babona uburyo bakuramo neza Kisangani, cyangwa bafata iriya mihanda ihuza Kisangani n'iriya mijyi yose iri mu bice. Ubwo twaba dukomeje kujya muri Kivu, twaba twarenze Kivu y'Amajyepfo, ubwo turi kujya muri Katanga, mu buryo kuba M23 itabona uburyo bwo kwerekeza mu bice bya Katanga. N'izo ntego ebyiri zatumye Burundi budeporoyinga hariya muri Shabunda. Rero tujye kuri ya diro y'u Burundi, FDLR ndetse na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na n'ubundi barimo batangiye guhiga abanyarwanda ngo kugira ngo nari nabibabwiye, kugira ngo boherezwe muri Malawi, kuko Malawi niyo yemewe kuba yabakira, bakomeze kuba bagerwayo ingwate, gutyo bagaragariza amahanga ko hari abanyarwanda bari hanze igihugu cy'u Rwanda cyanze ko batahuka. Kuri ubu rero bamwe muri abo banyarwanda batangiye kuba babimenye, barimo baratorongera basubira inyuma mu bice M23 igenzura, kugira ngo byibuze nibabasha kuba babona uburyo bagerayo amahoro muri ibyo bice byo M23 igenzura, babashe kuba bayibwira bati twebwe ducitse akaga katuriho, muri uburyo mwadufasha muvugane na HCR, ivugane na HCR ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, tubashe kuba badutahukana dusubire mu rwatubyaye. Nguko bimeze. Mudukundi rero twerekeze mu bice bigenzurwa na M23. Ni iki kiri kuba? Abigize intasi, abigize inshengezi, bafite experience mu gucengera, bagize bate, turavuga abo ngabo nabo ku ruhande rwa coalition kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babandi bose mwumvaga basigaye za Kazaroho, iyo muri za Rucuro, muri za Masisi, muri za Nyiragongo n'ahandi hagiye hatandukanye. Aba bantu bari guhura n'akaga M23
irimo irakora icyo bita ikubura, gukura umwanda wasigaye inyuma, gukura umwanda uri guteza ibibazo abaturage mu bice M23 igenzura. Murabizi ko hari amayira amwe mu bice M23 igenzura, hari amayira amwe kugira ngo abaturage bazayanyuremo cyangwa abakoresha ayo mayira biri kugorana cyane, bigasaba ko za patrolo za M23 zibaherekeza. Iyo hoza za Kibirizi, ninjya kuvuga agace ku kandi biraza gufata umwanya, ariko ni muri ayo materitwari atatu nababwiye, Masisi, Rucuru, Nyiragongo, harimo icyo bita opereshoni ziremereye za M23 zo guhiga aba ba FDLR, zo guhiga aba wazalendo basigaye muri biriya bice, barimo bashaka guteza umutekano mukeya kugira ngo bagaragaze ko nubwo M23 ivuga ko yafashe ibyo bice, ariko ngo hakirimo elema zo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo gukomeza izo elema zo gukomeza kugumura abaturage, dore nk'uko nabibabwiye ko hari uduce tumwe abaturage bajya mu masoko cyangwa bava kurangura ahantu berekeza ahandi ibicuruzwa runaka, bigasaba ko M23 mwa bantu mwe ikora patrol zo kubaherekeza, ariko kuri ubu yabifatiye ingamba. Ayo mashyamba yose ya za Kibirizi, hehe hose, iyo za Kazaroho, za Kizose, muri teritwari nababwiye zigiye zitandukanye, icyo bita urusoro rwa operation amanywa nijoro rurimo ruravuga. Abo ba FDLR babuze iyo bamenera, kuko barakatira ahantu, ibyo kuvuga ngo bazi ngo hariya ahantu ngo barahabaye cyane ngo amayira n'iki. M23 nayo yavuze iti dufite abahungu bahavuka, barimo barakatira ahantu runaka bashaka kugira ngo bapfumurire ahandi, bakaba bapfumuriye mu mitutu ya M23 ikabakubita bakajya ahandi. Ayo ma area yuzuyemo ikintu bita imirambo ya FDLR ya wazalendo, inkomere za FDLR za wazalendo, nta n'umwe uzabona inzira imugeza mu bice guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenzura. Ngayo nguko mu nkundire tube dusoreje ahangaha. Amakuru yo aba hari kuri Afrinews Time, tuzagenda tubibagezaho uko tuyaronse, nta mpamvu yo kuyabima ariyo muba mutegereje. Kandi nshimira abakomeje kugumya urushinge rwabo kuri Afrinews Time. Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Byamungu, tubaza gusubira mu kanya.